আজি আমার পরম সৌভাগ্য আমার আজ উপস্থিত অনেক নয়াগড় জেলার এডিএ ম্যাডাম শ্রীমতী রোজিনা দাস তাকে আমি সমস্ত করতাল দিয়ে স্বাগত জানাই। কাম পক্ষରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ନିଜର ଜିଲ୍ଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନସ୍ୱୀ ସେଠୀ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ପରିଚୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଭୂଷା ଯେ ମହାବୀର ଶିକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗାଁ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ स्वागतम 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 आमर आज मुख्य अतिथि महोदय को आमर महावीर शिक्षा सेंटर छात्री माने स्वागत सांगे। प्रदान करें सम्मान करें। हैंडराइटिंग में द्वितीय पुरस्कार अनिता नायक। डिबेट में प्रथम पुरस्कार राधा रानी जान। डिबेट में सेकंड प्राइज पिंकी मलिक। ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज पाइछे अनिता नायक। एवं ड्राइंग रे सेकंड प्राइज पाइछे पुष्पांजलि झा। बाकी जो डांस सॉन्ग कंपटीशन रो प्राइजेस अनाउंस होला परे मैडम तो तांकर स्पेशल रिसेप्शन आमे जेटा परवर्ती मुहूर्त रे आपण सबको बाकी समस्त पार्टिसिपेट सेम माने ही पाइले प्राय बाकी माने मैडम को मोर किछ न सुन तक के मैडम का तो एटा गुटे धन्यवाद। मु आम स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को बहुत बहुत धन्यवाद देवी सेटा बड़ा आकार आयोजन करछथि गोटे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाउछि 30 टा पिला को नै गोटे बैच दिया आ मु सब पिला मान मोर आदर आ बहुत रिक्वेस्ट करिवि जे से ट्रेनिंग को सीरियसली नियंतु कारण एटा गोटे खाली आमे ट्रेनिंग पाई करू एटा गोटे जीवन और जीविकार कथा आमे चाहू प्रत्येक झियो निज गोड़े ठिया हो से कहा ऊपर निर्भर न कर समस्ते जे पाठ पढ़ी चाकरी करदे तार माने भी ना आ सब चाकरी करथिया मनीष जो मनीष समाज रे सेटा भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में करू ताको सिंसियरली नियंतु छोट छोट कथा शिखंतु आ तापरे निजे निज गोड़े ठिया बाबा कि ब्यूटी पार्लर करूची करू कि मो पार्लर रे काम करिया चाहूची काम करू जी जेमिति भी हो ए जो आपन जो कलाटी
ଶିଖାଉଟି ଥେରାପିଟେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ କୌଣସି କାମ ନ କରି ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ଯେକୌଣସି କଳା ହବ ତାର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନ ରହିବ ସେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ 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 ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମ ହାତଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ନିପୁଣତାଟା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଶିଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ବି ଆଗକୁ ଯିବ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାଲି ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ତ ଆମେ ବି ଗର୍ବର ସହିତ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିଛୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେବି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ବି ଦେବି, ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରେନିଂ ସାରନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବି ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଶିଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଉ ନା, ବହୁତ ସବୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ବି ମୁଁ ମେମ୍ବର ଥିଲି। ମେସିନ୍ ସବୁ କିଣା ହେଇଛି। ମତେ ବି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ନବା ବି ଦରକାର। ଷ୍ଟୋର ହଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନର ବେସିକ୍ ଯେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ମେଜର ତ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରେଡିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଥ୍ରେଡିଂରୁ ଫେସିଆଲ ଆପଣ ଯେମିତିକି ମନେକର ଏଠି ଇଭେନ୍ ପେଡିକ୍ୟୁର ମ୍ୟାନିକ୍ୟୁର ବି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେମିତି ହେୟାର କଟ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଡାଲ ଫ୍ରାଇଡାଲ ପାର୍ଟ ବି ରହୁଛି। ମେକଅପ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଠି ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ବହୁତ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ନଥିବ ଯେ ପାର୍ଲରରେ 10,000 15,000। ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇକି ସେଠି ତା ଘରେ କରିଦବ ନହେଲେ ସେ 1,000 2,000 ଟଙ୍କା ତାର ଗୋଟେ ଇନକମ୍ ହବ ସେଠି। ହଁ ସେଇ ରେଟ୍ରେ ସେ ଲେଡିଜ୍ ମାନେ ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିବେ ପାର୍ଲର ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ରୁରାଲ ରୁ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇ ହିଁ ପାରିବେନି। ଗାଡ଼ି ବି କେତେଥର ବିଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା।